Kubor nakaslem jong unongsan hima. Tepat babiyet, syem ya kani kalat, ban vote ya kani ke National People's Party, ke parti ke belah itu, dan ke Election Commission jong kari India. Pat babiyet, ngepet haki lat patai kubor, haki campaign berper, nasosi, banyoi, kumway na ki member jong ke District Council. Bagi dan katu katnya ki leaders ki berpersyang ban penduk yang ke District Council. Boleh ngakrannya kania namar mapitip bagi dan ki leaders jong ke BBP kiang bagi kuah ban penduk no ke District Council bat ban wanra ya kata ke artikel 371. Hendak yang challenge kini ki leaders jong ke BBP bahato begini debate badnya hato ka hamkran ka kernet panriu ne kata ka artikel 371 hato ura penyo ini ka District Council ulah bakla kata ka puat kali yakin patba jong ka Shillong Parliamentary Constituency kimpanya ki leader jong ki state jong ki berem hato kita ki leaders ki penyo ini ya ka land transfer act ki la bakla kadai ke bahalat so kadai ke parti ke barang suka menen of stem ajar adwar kata kadai ke bangabu ya kadai ke jingkeli buat sakawai nadang syui menta arkenta bakila ujor FIR yawai upati leader jongi hakamat hakabai dai bakatu ke zakat hit jongga District Council hanti apa mau kurban buat babiyet nganum jalan makala nganum thok ipi kenrai de pikwa ban file de RTI yang di District Council rupila kania ngawara hamne kade ka sildit ngawara hamne ka xerox copy jong ka sildit kabal asaini doba arden kabal asaini doba arden warbo ulang CM hakaba kia thiet ya ketika jaka hanti apa mau kurwat hakador laibusan lak Arbusawan hajar, life of kendai tingkah. Boleh nggak berai kenya? Nomor ba, kilale jujur FIR. Hendai kebayalan bakala kelong. Hadirin bakat District Council kepersyang mensimnya ketika jaka. Utrai jaka, Syak ya ke District Council bansimnya ketika jaka. Nomor wong ba ukram patyo ya kepisah. Henry hakum kan yang kesilit laong baladap siulut yang kepisah Henry perbalik nak kalian juga District Council House Nam Arjara Puar Hau Punai Julai kani kadai kabaya dalam trajaka kani jinjurup batla ong kumne ya kani kakam umla ban pendep namar ki trajaka ki kam baka bisa kabay dai baka dia kathiet batla ban pendep lut bat kawai apa ban pendau syafiru badak ni persyang ban najang House Nam Arjara Pulai hakaba kania ke attendance sheet kedon hakaba MDC bedon brom jong mau kurwat ke dan lang Henry utra jaka jong katu jaka hanti apa mau kurwat uklam semwan uklam dan kania ke attendance sheet namar boleh udai perlok PE jan ban presiden jong PPP ulaju yang MDC ten nanti apa mau kurwat konstituensi hakapor bauba arden udang dan hak HSPDP dapat babet kini kiba ngam kwa banyalam bakla dai ngawara bat kini bat naong ai kata ke FIR mentale kan kampun sop yaki pulet bakin let ka investigation ba kumno ka pisa kisai namar ngangat teblut hakabang ya kiran bagi officers amti apa District Council tempat babit pensyong nang remba mapi yakini ki bakdau keti yakimai bagi slow kuat Henry yala dapat ibon ki isu ki bani dan ya approve tempat babit swaban syang ngasyam saya kawai kamat hakaba kini ki parti BBP ki yat syarom sheneng ban ben omtang ya ke National People's Party Henry ki ben ya ke Kongres
ki ben ya ka BJP, ki benlot ya borok ki political party. Te kumta pai ba bayet, long ki start, ban nga supa, ban pensyong dong rem komne, ban buo uway dak jingkeli ubaheba. Ubaheba tau dak jingkeli ubang buo akan yang janit. Ba lada bil pa ya kathang, ban no bil lai trai ham ti adali, sa pensyong dong rem mapi pada. Guys pun.